aha hantu mu mpeshyi aha ngaha twakinaga umupira turi abana muri za 2003 ahantu uvuga hari igitaka neza neza ubutaka buragaragara hafi hegitari so ni ukuvuga rero ntabwo agabanuka urwororokero rw'amafi hanyuma hari n'ugeze kutubwira ngo KANYASEKE ngo cyari n'ikirwa evidama ikirwa n'ubundi ubutaka ubungubu aha duhagaze tugiye hasi hari nka 2 metres ou 2 metres 50 ariko nukubera iki nukubera ko nivo y'amazi yongereye kubera iki kubera ko mukungwa itari gukoresha amazi neza yaba iri gukoresha amazi neza aya mazi turi kubona nta batari yongereye KANYASEKE se ntago bwari ubutaka bw'abaturage cyane ndabona hari no dorabona ko hari meze nkako ari akarwa gato ya ka metero nkazingaye hano urabona ko hari ahantu hagutse KANYASEKE wundi yari yandi yari bituyeho nabandi obo ndatekereza ko wende ikiyaga cyagabanutse tukabona ubutaka hari gihe usanga ibisigarizwa by'ibikoresho by'abantu bakera urugero nk'urusyo cyangwa se ibibindi ubisangamo hano turabasuje mwese akurikiye Rwanda Top News igendwa Fidela Bimana ni Rwanda Top News mu byukuri kigaragara no ko hano hari ibirwa ariko bikaba byarasibanganye ntago dufite amateka yuzuye ni nayo mpamvu twahereye mu gitondo dutembera iki kiyaga turi kumwe n'umwe mu bantu bahaturiye cyangwa se bahamenyereye uhamaze imyaka myinshi namahoro wigeze mikoro kumwa kugira ngo tuze guhuza neza yego mumeze neza tumeze neza hano ku kirwa mumeze mute turashima Imana namahoro umeze neza namahoro masa ndabona rwose ufite fresheri nta kibazo rwose duturutse kure ariko icyatugenzaga na amateka cyangwa se kumenya neza se koko ahantu hari ubuzima ikigaragara no ko hari ubuzima ariko mbere yuko tubyinjiramo ndagira ngo manze wibwira abadukurikiye ngiye nitwafashe Imana Gervais nkaba ndi umuyobozi wa My Hill Investment My Hill Investment ifite ibikorwa bitandukanye hano ku kiyaga cya Ruhondo harimo My Hill Eco Lodge akaba ari ahantu ushobora gucumbika na ahantu ushobora kubona ifunguro ahantu ushobora gufatira icyo kunywa My Hill Eco Lodge yitegeye ibirunga bitanu by'u Rwanda ari byo Muhabura Gahinga Sabyinyo Bisoke na Kasimbi ndetse tubona n'ikirunga kimwe cyo muri Kongo ndumva ari ahantu heza cyane yego My Hill rero ku kiyaga cya Ruhondo gifite ubuso bungana na kilometero 26 ikiyaga cya Ruhondo kikagira ibirwa 10 muri byo birwa 10 bimwe byari bituwe ariko ngubu kubera gahunda ya leta yo kuvana abantu manegeka leta yubakiye abaturage imidugudu myiza aho bashobora kubona ndavuga abaturage batuye ibirwa aho bashobora kubona amazi meza aho bashobora kubona amashanyarazi amashuri y'abana n'amavuriro hanyuma rero twirukanse cyane ngira ngo turaza gukoresha iminota 10 cyangwa se nk'iminota wari wifuje ko tuza gukoresha turabasuye nk'abantu musanzwe muturiye kino kirwa cyangwa se aya mazi navuga iki kiyaga cya Ruhondo ubusanzwe hano habamo amafi y'ubwoko bumeze buti hano dufite ubwoko bw'amafi 5 hari tilapia ari nayo fi ikunzwe hakaba catfish cyangwa se inkube cyangwa se lono technique necralias tukagira isambaza arizo bita silverfish tukagira crayfish na amafi meza abanyaburayi bakunda tukagira nanone n'indugu hano abaturage tuzita amahera ariko lono technique ni hapaclomis fish ariko bakunda kuvuga ko hano harimo ibyondo byinshi bikaba bituma nta mafi akunda kubonekamo voilà ibi biyaga ikiyaga cya Ruhondo n'ikiyaga cya Burera hari ukuntu babyita impanga ni ibiyaga by'impanga kubera iki babyita impanga kubera uburyo byavutse si impanga kubera ko bingana
ahubwo ni impanga kubera ko byavukiye igihe kimwe. Uburyo byabayeho ni bumwe. Mu mateka mu myaka myinshi ntabara bavuga ko ibiyaga byavutse kubera ivuka ry'ibirunga. Ibirunga bivuka byafunze inzira ya Nyabarongo. Bimaze gufunga inzira, amazi asubira inyuma asanga hano hari ibibaya, amazi yirekamo gutyo. So niyo mpamvu rero inkengero z'ibiyaga ntabwo ari nk'ikiyaga cya Kivu. Hano ku nkengero hari ibyondo, ariko ibyo byondo nibwo bwiza bw'uburyohe bw'amafi tugira hano. Wow. Amafi abamo hano abona ibizitunga kurusha amafi aba nko ku Kivu, kubera ko nta rubobi, nta le plankton ibimera yageze mikro ku munwa. Le plankton ibimera biba hasi bizaho urubobi rugatunga amafi. Urakoze cyane. Reka tubwire abakurikiye Rwanda Top News ko bashobora gukora subscribe cyangwa se bagakora na comment mu gihe cyose dutanze ibiganiro nk'ibi ngibi. Turi mu kiyaga cya Ruhondo giteganye n'ikiyaga cya Burera. Ni ibiyaga by'imanga bifite inkomoko mu mizi birunga nk'uko mwabibonye, kandi dukomeza kuvuga ko ari ibiyaga bikomeye cyane mu mateka y'iki gihugu, ngira ngo binatanga n'amashanyarazi menshi cyane muri iki gihugu. Hanyuma reka twirukanke ahantu turi, uko mabona bisa nko hari amateka asibanganye. Bimeze bite nk'umuntu haturiye? Mukuri si amateka asibanganya, ahubwo jewe mbibona nkaho ari iterambere. Ushobora kubaza uti iterambere ushobora gusibanganya amateka gute? Donc hari ikintu mu gifaransa twita le développement galopant de la population, ubwiyongere bw'abaturage. Ni ukuvuga ngo iki kiyaga ntabwo ari ku cyahoze. Iki kiyaga cyagiye gihindura forme yacu kubera icyo twita les aléas climatiques, ubushuhe. Ni ukuvuga ngo uko amazi yinjiragamo hano muri iki kiyaga yagiye agabanuka kubera bwa bwiyongere na kubwe bw'abaturage guhinga ku nkombe. Amazi aragabanuka, uko abaturage batura ari benshi, ikirere hari ukuntu gihinduka, bityo n'aya mashanyarazi uri kubona, aya mashanyarazi uri kubona ibyo ari byose nk'iyi centrale ntaruka, uru ruganda rw'amashanyarazi rwatangiye kubakwa muri 1958, 1958 rutangira gukora ku mugaragaro mu mwaka wa 1960. Icyo gihe hano uko amateka bivuga hari Kongo mbirigi rutanga amashanyarazi hano mu Rwanda, rugatanga amashanyarazi Igoma, Ibukavu na Kisoro. Urabyumva neza no mu biro by'abakoloni. No kuvuga ngo icyo gihe amashanyarazi yarafitwe n'abantu bakeya. Ubu actuellement i Kigali hari imiturirwa utabara. Iyo miturirwa ikenera amashanyarazi. Iyo ikenera amashanyarazi tugendeye ku nkomoko y'amazi atanga amashanyarazi hano. Amashanyarazi yabaye, amazi yabaye make n'amashanyarazi kubera amashanyarazi, ubwiyongere bw'amashanyarazi. Noneho iyo amashanyarazi abaye make, inganda zikora amashanyarazi mu Kungwa na Ntaruka byifashisha amazi y'ikiyaga. Iyo byifasha amazi y'icyaga kubera yandi yo mu rugezi yabaye makeya, nivo y'amazi iragabanuka. No kuvuga ngo uko amazi aresha ubu ngubu aragabanuka. Iyo agabanutse duhita tubona ubutaka bwari bwihishe musi y'amazi. Niyo mpamvu nahangaha turi rimwe na rimwe aha hantu mu mpeshyi, ahangaha twakinaga umupira turi abana muri za 2003. Ahantu uvuga hari igitaka neza neza, ubutaka buragaragara hafi hegitari. So no kuvuga rero ntabwo agabanuka kubera izindi mpamvu, ahubwo agabanuka kubera ubushuhe ku isi hose, ntabwo ari hano gusa. Akagabanuka kubera amashanyarazi dukenera turi benshi, bigatuma debi y'amazi uwatekereje kubaka Ntaruka yari yafatiyeho yabaye nkeya, bituma hifashishwa amazi y'ikiyaga. Hanyuma twirukanse cyane ahantu uvuze ko hari ubutaka, mu by'ukuri hitwaga ngo iki? Aha hantu bahita KANYASEKE. KANYASEKE kubera iki? Nakuze iryo zina rihari kubera ko akanyaseke wumve kari imiseke. Aha hantu twakuze kera ukuri kubona ibyatsi hari iyo miseke.
niyo mpamvu twakuze bahita KANYASEKE kandi ahantu hari pepiniyeri y'amafi ni ukuvuga ngo hari urwororokero rw'amafi. Hanyuma hari n'ugeze kutubwira ngo KANYASEKE ngo cyari n'ikirwa. Evidama iki ni ikirwa n'ubundi ubu butaka ngubu aha duhagaze tugiye hasi hari nka 2 metres ou 2 metres 50 ariko nukubera iki nukubera ko nivo y'amazi yongereye yongere kubera iki kubera ko mukungwa itari gukoresha amazi neza yaba iri gukoresha amazi neza aya mazi turi kubona nta batari yongereye. KANYASEKE se ntago bwari ubutaka bw'abaturage cyane ndabona hano dorabona ko hari meze nkako ari akarwa gato ya ka metero nkazingaye hano urabona ko hari ahantu hagutse. KANYASEKE wundi yari yandi yari bituyeho nabandi. Obo ndatekereza ko wende ikiyaga cyagabanutse tukabona ubutaka hari gihe usanga ibisigarizwa by'ibikoresho by'abantu bakera urugero nk'urusyo cyangwa se ibibindi ubisangamo hano. Bishatse kuvuga ko kera mu myaka ntamenya hari hatuwe ariko ubu ngubu ntayo habaruweho nta n'uwarevandika uburenganzira bw'ubutaka yarafite ahangaha kubera ikiyaga cyahigaruriye. Ni ukuvuga ngo ahangaha duhagaze ni ikirwa cyasibanganye kabisa. Ku kintu gitangaje hano kuri KANYASEKE se nk'amateka umuntu yabona adasanzwe kubera ko hano barimo ibirwa bigera muri 30 harya nabingaye. Oya ni ibirwa 10. Ibirwa bigera mu 10 mu birwa bigera mu 10 biri ahangaha. KANYASEKE n'ubuhe mwihariko yabifite. Oya no muri byo birwa 10 ya KANYASEKE ntabwo tukabaramo. Oya kuko si ubutaka buhingwa si ubutaka mu mateka ntabwo tuzi umuntu wahatuye. Ibirwa tubarane ibirwa biri habitable. Ukuvuga ni kira kirwa cyitwa mwegerera cy'abazigaba nkuko bababwiye kira gituweho n'abazigaba hari ikindi gituweho n'abarihira ari nacyo kinini hari n'utundi turwa duto tugiye turabamo ariko KANYASEKE mu 10 tubara hano ntabwo KANYASEKE karimo kubera ko nawe urabona nta butaka buri ahangaha ariko bwarahigeze ni nayo mpamvu ibi byatsi uri kubibona. Iyo amazi ashize ngo muhabona ibikoresho bimwe mu bikoresho mubona ni nk'ibiki. Nakubwiye ko twahabonye nk'ibibindi tuhabona insyo tuhabona intebe za kera ariko mu bushakashatsi nakoze ubushakashatsi kuri iki kiyaga cya Ruhondo n'icya Burera ndangiza kaminuza ariko ngiye cyo nibandaga ku mpamvu habaho igabanuka ry'amazi y'ikiyaga cya Ruhondo n'icya Burera ariko naje gusanga iryo gabanuka riterwa n'ibintu bigera muri 3 ni isuri ikindi ni uguhinga ahubwo ari mu bihe bya mbere ariko bafazone tari yaza no guhinga begereza ikiyaga bakajabura ubutaka bw'ikiyaga ariko ikintu cya gatatu gikomeye ni iriterambere aho buri wese akeneye amashanyarazi kandi atangwa n'amazi atanga amashanyarazi yo ku kiyaga cya ku ruganda rwa Ntaruka ava muri Burera atanga amashanyarazi ku ruganda rw'amashanyarazi rwa Mukungwa akavamo hano. No kuvuga ngo ayo mazi atanga amashanyarazi kuri izo nganda zombi yaragabanutse amaze kugabanuka biba ngombwa ko hakoreshwaho n'amazi y'ikiyaga. No ibiyaga bimeze nka stock y'amazi mu gihe cy'impeshyi. Reka tubwire abakurikira Rwanda Top News ko ari gahunda twemeje kujya dutembera mu mazi tukababera abasare tukabageza ahantu hari amakuru. Kora subscribe ukore na comment ushobora gusharinga ibiganiro byacu cyangwa se filime documentaire zacu zimwe mwita mu Kinyarwanda filime mbarankuru. Turi mu kiyaga cya Ruhondo ni mu karere ka Musanze turimo turareba bimwe mu birwa byahoze ariko bikaba byarasibanganye mu myaka magana ahangare hatuye abantu hari ibikoresho bijya bigaragara nk'igihe amazi yakamye nk'intebe nk'uko uyu mugabo yaramaze kubitubwira urusyo n'ibindi bikoresho bya Kinyarwanda bitandukanye. Turi kugana ku musozo n'icyo wakumbuza nk'umuntu wifuza gusura iki kirwa. Murakoze cyane umuntu urabona nawe wenda reka twe kuvuga gusura ikirwa gusa agasura ahubwo ikiyaga cya Ruhondo cyangwa se ikiyaga cya Burera ku isi hose isi yose irabizi neza ibiyaga by'impanga ni hano biherereye haba muri Afrika haba muri Aziya uzashaka ibiyaga by'impanga azasura Twin Lakes ni Burera na Ruhondo. Ni bagiye kubwira ko Burera iruta iki kiyaga cyacuho inshuro ebyiri. Nubwo iki gifite metero 26 ariko Burera ifite 53. Burera ikagira ibirwa 5 ariko hano dufite ibirwa 10. Bivuga ngo hagati y'ikiyaga cya Burera na kiyaga cya Ruhondo hari metero 100. Kimwe kiri hejuru y'ikindi ho metero 100. No kuvuga ngo gusura ibi biyaga no gusura
amateka, ni ugusura geography, ni ugusura ubwiza buri spectaculaire utapfa gusanga ahandi. Ni ukuvuga ngo ni hano honyine ku isi ushobora kwicara ukaba ufite ibintu bitatu njya mvuga ko ari byo bigize ubwiza bw'igihugu cyacu. Niyo turi kuririmba indirimbo bahereza igihugu cyacu, hakuntu dutangira. Iyo turi mu indirimbo bahereza igihugu cyacu, hari ibintu bitatu twibandaho. Ni u Rwanda rwuje imisozi, ibiyaga n'ibirunga. Ibyo bintu nta handi ushobora kubisanga muri uru Rwanda uretse hano. Ni kuvuga ngo uri hano ufite ibiyaga, Bari na Ruhondo, ufite ibirunga, ukaba ufite n'iyi misozi. Hari ikindi abaza kudusura ibyo bintu ndabararitse bazabisanga hano, cyane uzarara kuri Mayihire College. Hanyuma tugiye kugana ku musozo, ariko hari ikibazo cy'amatsiko. Hari ikintu wavuze cyerekeranye ko hano haba uburumbuke bw'amafi. Mu by'ukuri ibyo bintu bimeze biti? Dans le temps inkengero z'ikiyaga cya Ruhondo zitari zangirika nk'uko ubu bimeze, hano hari pepiniere y'amafi. Ni kuvuga ngo ahangaha rofete yo kari hagati mu kiyaga hafite ubutumburuke buri hafi, kandi ubwo butumburuke niho amafi yororokera. Bityo rero hano kera twe twabyirutse tuzi neza ko aho amafi yororokera n'uwajya kuroba akaba yahebye, yabuze ifafata, yazaga hano akabona amafi hano KANYASEKE. Reka tubashimire mwese, murakoze cyane. Subscribe na comment, kandi mukomeza gusharinga ibiganiro byacu, twe turi abakunzi banyu. Buri umuntu wese agira hatura, ngira ngo nawe ugira hatura. Ni kuri Rwanda Top News, ahantu hari amakuru yizewe. Murakoze cyane, nawe ndagushimiye.